soul, my emerald isle. Oy, malungil itasil sin mergid roguy keduk Marcel program ra kasi sa. Ato tira kara program mergid deng diril ni ngatiang irmang agi ne find out sing maran may mong kata ko ra trail tira klata makiomu le alimento si sibira sila. Bera tebel mang wage rogul program mam Jackson ang artian man istra mam mga makambesa. Lol ngaseu lol to egil ko sanga marang des firma subject marel tira semerian malun tu tao Jack dengar egil tele aldo e ma pudo si oliung le gorma bukto bor si subject tergau asubut mo ang irmang edi na do lumon di. Okay. Al masaul wala idung malungil sil sumarebeklat tiale tapigra shorgida kita menek maseng gausis akle. Tora Miguel ya educational show wadam suba esel toy Miguel sabeda smuber ngas edlos pe mura belwad mongil bulu luai se nakapal ko ramatet el sol el bukot yagi del topik solang panalim arnya te ler mahale ku perte del opportunity ku saudara topik el mal kudang lir toy leng namo 26 years el karingil siwabay matangay al sel direk le practice ngira kira guam direk el namer belaw mang 20 some years el karingil mang yang atura real estate atura real estate atura belaw en utma tidak adil utma apply ma building ma commercial building ay part real estate selome sa atura real estate belaw ulak sokal bring at little toy al magis sa igan merigi dan uben domes ringin ko ramgi gogil magis after 2 or 3 years at the COVID-19 mal critical al kaya dalwa terkibang area clouding erigi da real estate ler investor samral may mga adlo marablay alubet tuguk marabang kal tito otmire mokto rablirir mal kaya dal madangaya real estate kamiro ba kamadik masaya got clol value ra asset al selbelaw utma. Yes, makro the bed. Digas edel ospe adawal kiringi, hindi ngara eringi ospe transportation, protect the environment trigid, climate change, hindi da kasi edel ngara dalong okringi mang utma remain el ko global goal le ko to value ringi. Baigagit, selibuk tora tora real estate avelawa mal igel tuk masay trill mal common al title al ngar belaw dospe agota freehold estate, ang erung leasehold estate, ang ideya land use rights. Freehold estate tawagel utmirang besel ada obat title certificate ringi. Mangwaya kloklel for life SL direct lumum stria ng legel matngokal ringi. Aguktubar leasehold ngwaya kadi rent. Ngaya term ringi after so many years na expire igirem el parcel rent tragal mora lan owner lelak lan owner ngari KCL el mutel utmergaw yagi da tora lise ngari silong ede el mal direct el common al title ringi land use rights again mal di bolos pe clan members o laba utum lo mister adrir asumga ada armalle mora ngartmawek mase rubak metara utam kilab ligi gigida tamaskawa land use rights again mal common relaw among clan members lubang di family ditigida mal gidal madangali tora real estate sira year 1066 ra England dari imol king ra Normandy kala William the Conqueror lagi William the Conqueror amle tirar adal soldado etemle cross ra English Channel al mora lura England ang kala Hastings egursia makamat mogodira gingra England ang kala King Harold isra alwina William the Conqueror eterogul lura England na dimlok loklela William the Conqueror isagid amle beginning ra gagil modern day real estate kedan ngara isra alwin gagidle
William the Conqueror. Namor sil time giril harar soldado ringi. Tigalul maseo ringilo alak other England. Idim la kakyas. Manggore ang orek masi. Aknarti ay gid. Mas kumiwa at tamiwil compensation or kumiw. Kasi gid time William the Conqueror am ledid. Ledid ut malmora tigal general ni. Mil alsil sigid respect the troll deed. Sila of transfer ut malmora taraat. Digay gidel didel morok kriteria gidel ad ngaringi obangela what you call a bundle of rights agel rogul klisi il ngarsel ut maka ukalo bakyo mas agel mal importante asku ma ut makloklem ilgawa oba freehold title ngara klisi el subdivider ut siya ko ongeru ngara klisi el developer atamem ongedei unsab emel rulitial ut matara klose oma de mora ngalkem. And number 4, ang sa emel lisra at tamemel for income. And number 5, ang sa emel kira at tamemel enjoy ringil in peace. Mas kumari adal bater raw, ang ayakti si emel kar bulis mata evictrar adal ubit arrestrar at. And number 6, ang ayakti si emel morabang kay taytorngi. Number 7, ang sa emel mangis moriolo siga natural minerals, alubang oil, ang gas, ang arang Say ngayak si emringi. And number 8, sa emelo farm. Sa emel till the soil, planta the lom, merit mother arvel, etc. si et. Ya number 9, sa emelo spiringil conduct a shobar raw. E so lang tida last and but least, sa emel di irulia ka kinera at may meron boraido, ek masendya kam touch tial utama. Hindi madi LDYC. Hindi ka adal force raw, masi Relital utama. Sige ta gidel tenel black mas aduk paseng bundle of rights. Dia ako ra example pas kumiwa Skobang. Skobang patokol tamigil kada mal me solang sumos osped merigrab makasokos. Pega gidel tenel gulukoy bundle of rights klisi ela adalo utama. Ra alsel belaw. Sumo nga ba title ngil freehold estate. Tira tara isyul bugo sa tiagi delen ngari adal yak milogarak mase ngway say yagi da title o malukoy a question nak mo ase askuma ada mel mararablay alubang building mengitu ngil ubang gora a trial renovate ngim magarang onggangi emi sa da tirang kal owner tel building adang ok na maknitrawes mlamas kavayas ringi para ada namospe ringi milimarom ngara emititrawes ela sige da tra question rebora itong ada korostit na actually agar bela kilom dasuni masi asku building adi eloit na maknitrawes namo gira ngara lar masi after so many years ada tigra owner ringi namo gira mo governmental mail Ilungusal utme action ringi malagat totoru da gel utbang arbebul. Ang tela gera Florida zombie houses. Walang zombie park ebladle. Edi mo sa owner. Mayagida usual gaw si sakal mo ngemay ding namugirela agoro state el modong okla. Edi kal makita el borakwam ng aygal ka pira gel lara kwam. El me rula al udle Now, to ka building Oriol Gomez, zombie real estate. Pakitrawes. Kaya ibo do orat ngorong. Why say? Ar turista merma. Why say? Alomes teluluga blan makita rawes, entrada tol mergid. Ito ko dito kingere para continue. Kora dirgum ne mangirmam ka halip iga krira kambesra. Mulwang ke agi mlagim ne statul open ya. Ya amar di ulum di. Jadi kamral important tayo dito kira real estate Mr. Henry Len. Akumdaso yung one market sector. Dirga fully tapped into it. I mean, there's a huge potential for it, but because in aluda dirga the develop take advantage of tiyan ng kanila bulwak. That's one. Number 2 yung akumdaso yung direct ila kamsaw dengan kangatya direk lumdas lo sen ka direk ultimo your understanding kita regagi terms rarwa utum malam malta del gira legal utum
Leng ako mas kagit public awareness ra igay kita dire kaluul marata rangali clock clear el ako rangali self reluctance til and dia ka mal understanding til and that goes to show was a sel laka omsodel en dia ka klamata kaya gider ngi ya lak omsodel en sel dabora policy arena and dia ka dosa ka ngi kita blo sel sumat to ya lo sa ko ngira olbi la kalulaw marwa presidente e kada blo mai mo masaw del imol bululeng wal ngira attention mo diesel la ka do sa ko ngi engol otla sendia ka attention til lo focus ngi ma ulum dia kal ngira lang ela ka di mo ra blay ngara be bula real property freehold dala mo sa o malu bang leasehold sel klisi ala adal ulia bli lembergo ngulo trur ulgum ngaral tokoy makata develop pa tokol blara dalong ok ngaral bula utama en ASFL create sell market at oblar ngi SFL ngulo trur you know build the equity lembergo ngulo trur ngaral paket ngi mangal ngi segi de blo ngaral sela economy ngi supplier housing ang arngi ngani buyers and sellers mamblo duala ka po ang help partial housing crisis ang important minta kami abay ngay abay dito ka dire mo kay dra discussion with our policy makers lo say katam karay kut makliya ngarasip eder remove at the national level magsip eder open up particular economic sector help private other Pamlat ko sa malpro to tira to ora ultimo. Ginedel igut matkiya ang bago sa land policy. Magraus pela ultimo private ultimo ultimo odela ay spela ultimo land use la ultimo pa sa housing ba aral ba farm na murgi. Hindi ko mas malpro to tira pro ultimo blur vela ultimo kami. Girel mo la policy se magara mani se ngal utma. For example el acte de lista ut el lo land authority land authority se ko to da gal utma o era bora republic en le girel la utma to del moral land authority la state se municipal authority e mengil besel bonia government da gal utma mo yu del moral gal government bela ma sta government men muter al sil sendia itu namo sang man agalen authority la create el bs naskal la tem na orga de al ut mestatu business el ane urek ta au klalrela irel chen sendia moral state government mamora national government igel klalra state national e momru la al gila uspelalis e mongila tretelel ma application process mongil e direk mamot al girel mo rulia tialde istedra lisa upmortigal adres state e kada mora sel uspela utmula uspengira digelo uspenima titi uspenilo se bela adan mo utum sang lugal 5 years e gut mukli homestead program sugum 5 years gut muklia 75% ngi moklok murang malaki ila kami ang ngel was na sara atako to kaya in homestead ila sil sing girel rule pisl ang 2000 square meter mura sa mo se mo kongil mo ngi plin malaki ma sa si nigut makli mas gut makli 75% mo klok for example ila narama wire adrai naram telisa utmrai right in mura adrai iti maklod blu awang ram ngumoy mga isa. Maram niya lisra. Ako na atangot ang bulul mo. Dekla kasi sila bol homestead. Hindi sumito mo business sa lisra. Mal then kaya best well usun pela alam manera study na history amri. Ang ulman brigel ang nom sisi bulu agel homestead ang nosias. I see. O siya start ang mera east postolan mo do school. Mal gira no mes kasi tiyak na magras uli ka mlasta ra igal land authority. Mergo to ay na kagidel temporary pangal selna asar li akmal madaya chanson to review ngam rala rafil facility en ga staff at tataw mote rulik ya gidel la mal tegil temporary
Len almente ramrike la luta e galu be. Tinda ka betul ini sen. Malgire mo. Sì. Ngaringa tara bloel kora mondalingira aterbelau. Sera sisu betial el housing crisis. Cuma aplicado ora utuma ka gabli. Hindi ka siya renovate. Siya ngaringa kora wala ila alten. Nung suha ka cuma aplicado ora. Sitara ko ada ke gabli di. Makita ng definition ra housing authority. Agabli la each and every one of us. Asumang natin nga makambes mo kumirtewang kita tede sa iyo dia kan diri nga ko tukati. Siya ko kulula real estate mo dengan siya ko makana sol pergiling. Gel adra utuma gel mereka agabli la amna mo yang authority ringi. Amna mo yula signature tel imol agabli mo butok la ng man bring la adra. Siya ko man tara issue la Silgon niya, kadang no face rin sel time ra crisis, ngarniya adjustment kilometer sin subek, provided and di mo tigil adan. Member tiyak klan. Siya diri ko po prove rin, siya di ako hindi kasi hindi meron siya kakabugir ngayon, ulit kasi we, kabong kititingkang mo. Laki sa nagdala example mo. Bakura ni, o tiro si setara man mo, dahil sulat tila yung maklabal gulis. Tukoy? Malsuma niya alas tergam diri itu nga olyo masangin ba. Ya kan, meral tokoy. Ulang mal important tagi dele lornya rubugul belau, ilmornya rules and regulations ra klobak. Le selbo lungi la rules and regulation, en direct sumok lagi del tokora utmarat kabli. La kama mako klobak rang yaur. Amladar sa lagi del bebira suggestion ra rules and regulation mara ur balaut masih. Asgum ka adra kabli le mornge rubak sel kabli. En sab emel ngua land use rights sel number 3 tel gorni lenga member ra clan mangaria right ringil occupy utme o shobaya ubang ru rablil adi problem as kum kabuang et tablong aruba ke tigal teru ruba ka agauto ka kamlat rap ta dong lela alduk ma bilas pulu Moso. Tahu tu mangil ba. Okay. Malungil sil simora ni ko plus magare lal time. Mga kamral mira, nagsil sumesa ra lura. Ati grang mat. Iguay sin mer bulum na sin lang mas mo $7 $5.87. Eli em $5.77. Luwasin lang mas 17 cents. 7 cents. 10 cents. Again, elako gito message kay gidel. Yung message la alul. Do the nail was in, of course, in blue adel mas alu real tuira gel oil gel blue to the oil. Hindi direct lang mas atel tax ringi la PCST. Kora malat closing nga model sa edel di omes ay igal munday kit. Dito sa del asegid sel el duldas ora momlot ra PCST nam ora sene. Tigal top hindi ko tinggal sa tumor top ringi oilera. Hindi ana mo gina romdas lo sing hindi ka sabi edro mesra adra bluat lo isil dil mangra lela ralakalo edi ko lo sing edi mo takangal ma ngaringa umlugo lo sing ati almral meore de ko ren sarajo lo sing hale bere do bal tarraget mes sangaria bebira to ko se bedel ken kiu em subo mes el malarak rurak tarrak ngolbu di oitel to ko das sing la dia di klabulungul to al sugum gden kiu mes tel to mes ringim na to meliak la rigit engaringia sodel se bedel ngodi mongil rigit malia budengel waseng kadal amo matar adar belau ada mo ngapsetti ada to titial lu to alu to mo kawad girela ato ora udo len malmring el tasel malmring makmal yoling ito se kelel payungel kuk to mes el alos ana kuk to mes so sitiar de magras edel kuk mosuira dalong oklet to kuni kemiul laba klisi mangra ta president ma arado olbi al sugum tia nombre gerak el no se usmiga $1 million $5 million longas aududir ada kabelment relar raraudo del nombre gra september do malungil to ito dikadre ke malungil ngaram dia kasbi usmiga do
Lungas aududi tigil adal ngara SS. El tigil ngara SS up to $1,000. If tokor tiram lauri time tamal abu. Tigil adal suga let's say 15,000 al medio. La tarra. Ismail mistrira reliable el mortira let's say $100 long so clean white no ada calment. Atara adirek roller el aga waisel dul goreng itian nombre que lo hace. Naka medru la kupan ikira wa food stamp el moray gelung il kal el mortira gidel adan mabul atigel ngara SS el ang tigel adan saududil ngara 15,000 medio el malmring la ngara tir. Entonces edel remul matara atoy gumesa rasa ibar el atom pesing madra kwam o sigaro lele o masera ada aralalu. Tigel ngariyo in kamertir mal muot al bastrira agupan sil mo maralu $100 ramang. Sige ako mesto mesri. Sige gel lakmalo langit. Lo se kami laba klisira kablement suka mal toklo do. Ugi mitelan morbak. Ne kami mo mesetian. MC gara arulel tiam boltoy. Edi regel mo ngali tial el ngasaklela araral ra ongi melbuira ko to kabasigil. Stop ringi. En mal dia karamat hindi ela kam awase. Kahal ela kaduk musika do drige. Ikagita udo alabangan. Ngaringi edel dartel milyon ludude de ngara investment tramtiki. Sebe edel teito igay imlalon against 100 million, 50 million against ikagit loan. Edire kel sebe edel kitalo mesra tialong itak ringil ludo da kampak. It was in 890 million. Imostatra utru elang milong utru. Marami na kasi di elak dedicate amount sa igid umusel it's percent 90 million mung sa igid bulit nila. Di igid aktil mo tulong klat klose. Mal gired lo mes yung daso. Rawa sa kamagrasi kaya sa maklet yan montara al bulit pelaw el seats. Ya, kasi mal important lang kadire kal mal minsan tial araru ulmamo papala 87 cents. That's like a week after algo klangas ara sell na 15 cents eh. Tiang amal di marail. Ako mesra April 17 hearing ara Senate Lobanggela PPUC. Tiang after lu trangangi sel neklol oversight tringin Lobanggela CEO ra PUC hindi tialwan na Lobanggela board. Tidiregal man lo tat setiai kita el arala ngas antela rate ra water and wastewater. Ako mes setiang en tidiul di masawat o sisiug tokoy. Dia ka adel soal tial ngas atlela arala water ma arala ral marasuido ma aigir ral melmora bikikyong wastewater. Hindi ka karaw sa of course tirka adra olbira kulaw mo to mesra adel basira adra blu madadura adra board lo asi kamem tulo mesr ngi kaya ngana sa adra kutmok la al sel tia luriore malada sal malo ngas malu beto no basta la temen mo ingra adra board of course agato ngel concern tilo si ngar alir make sure en jakabol matropa ayaka mira blur belaw ma ada blue ball apuleng mo dia kasabil deliver service raral mamatenggi maro kultol mora atrapu saya lolat kerni meng yalla amandai tertir el blakatak luasei sel ludou de lor telaureor avia ka subsidi realmente con kiri ulti kami mo malaringi sel ara la denggi maral maiga seigi wabal halor tel di sel aureor aiga seigi vi amle issue mendia ko dengel wasei sera fol brexel hearing en ngaratam le di sai ngi tidiregal dimlong e margo ya asene tambru seloru ngi ma atara dengi ma ral ma mru selong das ngi di sel ku kosenge ka sel hearing awase atara sel base sel ba binga CEO e se diregal wal CEO ra PUC se diregal wal reflector sel el lul do suela bordo lo asei dia mual maring artira
novas malu Torrigues tiarngas akela water ma wastewater. Ba imla pa bilingira ba imle recommend ne sa chesta bebi ratletai el adra olbi logi waklis olbi la sebaril gutmok el lol ngaseora adra blum even though mong mas await hindi gel ngaseora olbi atil giblor gadia berawat menjakal sal malmo uger nga adra wator wa subsidy tirgel musel ne $20,000 el income level al tilgi blongas a claim tial neta over el moral tokal adot sois para al sel tial ngeso ay gay el bet patengela di atoka semela kada masawa terni ya arala alu amor bab pati masawa terni ya arala sel lakas arala alu yang mas araro kuy kaul adol kira ngara long mangarar mangiwal malong art mau mal kira nor amo say kita kapal mo uger ni. Engia tial 10 cents soy sa para aralak lalo. Hindi rin ka papangil luasay ngarangir say kita ila. Ila kartir ka olda alak kartil imong engia ang mas kartir ka om so la water and wastewater aralak fuel amlang mas. Say kita Mr. Henry dire challenges a leadership ila. Din dia kalau tengel wasi. Because yang ka understanding nga kasi sel sukum PUC na mo da kisel merulan la. Sel release el Palau Energy and Water Association sel PEWA. Segit sel ako ba segit yang klase maybe anyway sel tial tora energy energy office. Al sukum PUC o ngas la rate engiren bongo akangir segit lobis. Ese lobis akirel mogongay ya bordra PUC. That's my understanding. Ya bordra PUC amar ko usap el roll out tertial rates. El anda ko dengel wasi. Ti ay gid ngas akela water and wastewater ang hindi legal subject el morte gid lobis ra energy. Segit apa gid mo mesa kali. Hindi legal swat al monga udo swela obis ra energy wasi. Ngwangarang sel lo meser ti ay gid. Tuguk ti o mesra at ko era energy consumption el base ra renewable energy wasi gire del mometer tiang alu bet dire el mo sel social impact radical raise ra price el mo part ra sel deliberation ertil wasi kada mo kong ertil request ra PUC dia sige dia maybe the jury is still out Kabong Tidak ko piduswege aka tribo karo omda swa outside the box agumda swa tara tribal alleviate tial stress rat expense rat living rebelaw giral mo clodol sebo clodol en wi bakla rogui april ma totang adi may bakla akmo wase namo girela private sector step up apa tagila chamber of commerce ko mesingin gora mi iwayo akmo tirak mo wase kami good member of chamber of commerce kami law hotel advertiser will adik mo say will give you 2 days free if you come and stay in our hotel in Palau. Number 2, kami will tour agent. 10% across the board. Obra alba ma-diving. All restaurant that serve our tourists, we give you 20% across the board. Etida programas edlo speringil talbuil. Advertiser will add ma PBA o speringil market ra internet ra 4 corners of the world. So lang gid omar adel may. Sel 2 gid wa mo bangigil. Kadam iring pura po buo kita osmeri iring mamalaw kita otobedi malangi. Oy. Mang sige daw the swek. At tiar kita the swek alpo. Ulak koratilo da aptuluka. Hongkong nga ngargi rebra itu. Tikmo se the first 100,000 ilmera Hong Kong agi mas kami a free one-way ticket. El alto para Hong Kong mas kata. Akmo se altang ada sa control a price alu, but we can certainly control our economy through a proper marketing. I see. Ya, malungil na statement na nga ka dire ko spera do wasin tongor o ur magiril maralar mo do mga do. Leng ulgom rigo le por 6-7 years ago. Kagitang ilu tial PWSC, nulo de kera PPUC. E wasing mongir gidra tumar. Ureng sa sel hearing engel imora na raport demle CFO ra PPUC. Gen jagi.
Ama DBS ro tial power water and sewer at yung mga tial PPUC. Kaya lagi mo lagi makumdas sa selo musubol. Mlemur sa igal tablong about 8 years ago, ang political decision. Hindi mlakal maralo. Imlewang raw ang sodel. To as tial sel o merge ang save na 400,000. Nga kam part sel lolbira kalula. May mga diaksal makredit hindi tiro sa klem lutrol da karal maalu lero ba kadilo sa it doesn't mix. Di kami sa sel di ka bol tro raga kadrulil decision. Kita tial mla Magpal space. o makur di ka dungil musu. Ela ko ren sara a hearing ra senate ma PPUC. Ing meder arterul mudul adra o senator Rubay ngegid jagi. Two different statement tir. Mak me piga mama rarang mam. Mga mur oro mertero will to at the end of the day mama haraw. Create ra kami til suwit yan rogir mlang mo do ay se. Lek madgaro sing raul ko do ay se. Jal $28 million diri lira water and sewer. At diri kal cloud to ko ramro na siya incomplete. Dia set projection nga diri ka rich ringi. Hindi ka dem na mo expect at daw ringi pera loan ringi we're doomed. Ina mo nakaw do. Deswegen man pal kumra. Di ko te bomb study mo mo to dia announcement mo bula der rogir the base ra study. Di si da kapent na lagi din si. Yang malugel ang ari atara maas sa direktul mo gudong mura tele dias jo masi ngarama karakwa makpea dengir ngakal ngak. Maral pel separate tel ngod. E malungil maral ngarama pela wadi imong e diakal si el makar tel araral. So kumdas na mo point na mo get mas GPA ra kwam kami give us some consultation mas how the hell do we control like the expense aral ma dengil mal na mo run away. Kuk taraw das. Ako to na subject ko. Pero por ahí nga ka subject nga ka tamlara alsel mong visual di modo lat libra alsel tor eli ako nga sen mal mlarngi ra angara abro ngara sel bara ala yak modulilen suak tial teletai le aku mes ngi tiap nari eli ra bara ala ba arubugul be mlarngi traditional leaders forum conference ra arubugul ngara ra yar arubugul bela amlong ang play tiang sel gumes ra program batial yang wasay third Council of Chiefs state visit indor ngarar mang arubugul bela am larsay marubugul ngarar traika leim el rangadel ngarar am larsay mang nem se kata al sel para alab timlem karkar lo tirak sel kora simbolik tuy tangara tuy nitya kita aku usaha dari nitya sel nekot last year am naringi sel clown National Traditional Leaders Conference ra national team sel ablol makseng motorok luasay betel state mo mru ra kukti replikartir wat letel say ding kuk betel state mtya kita ru ringi mang amal kayo ka alasel ang builan blow ruli sel ko ya mang sel to state ruli ka ko ra amam alim ka ko ra am ali orior itrigel lo ngeru ngamon mo ko ra bre ngi ya o ngete ya matome sa teleta ele sa mok ngi ba kung sa sel git maklia ano bugul ngaran eli ya kung sa ya amo mato ako ra mo template el bolo spe ngi avec el bluleng tamlo hut maklia akit ka karara declaration el kukmlo olta igele multip ra discussion ang lagi na bugul ngarar ba marubugul belaw mauru let temlo masaw ngi abebi raigel tokoy lo sa aktimo ay ga batok di hale di bok diktung amal di sesen ako di example tedira ka dimlo kita other belaw to ka montara tablilef at tokoy raduy tokoy ra utama ano lugar niya kasi girel ay kalbek kabli pol dirtir al ser kabli el open ra atu pol til atu mulsebe el dirtir sa lakal bola mga in mora tiang
katablo di masawa derngi di at least kada mesara arubugul belaw marubugul ngarar en lamo dong okle mesa ngulo liara babir important talabo babir aiga saya imorngi ang eru ngadirel because elat malungi let tawra ko knai sertial theme el arrak el melut kel girir ngas sel timra administration lips tiregal ngungin udas tumla ngul me asi aigal proba kare bet 16 states bon lolisi aigal aldabe my youth organization several partner lo bentrin legal belu ang arngi lo Malisi atau rabu malu belong kekeri atau ngereng direk lo yuk cai dan direk taramal kora udasul mat di masa dari atau ngole dan ditto kora amla mesa ular mabera wasi la dir dub angidil kora kekeri taramal rangal ge tara alsela community itu mar pulis elmei mbol kay jorti malu lula mabera kora pol sebe lo basel ngia klibela argi lo gyo kloba kare kal belu michael tele da belau emo tungu angal kalmei ito borsel tele dar omella maldir ngar sai git el masaw daling angal kadil ke krel boninga rekor ngi en tomelia future ngi dire kaldi tabadel mor amrigel el SPL mo dia kasbel mengwada kado meser ngi lo asay pada provide a second chance en mora arangal git tokorar wadu mengwai say git meng adigul kari asay ay gay gil dul logoy raklam mga telatay may all dim logo rubak ikal klubak rekal belum tirkal national council of chiefs lo asay kami ungram da amoru lai gang kami ungram kom dim sa lai gang malta kado asay ay gam na gil du per eli but this is the actual tangible results sa tirkal rubak sel sum TV atal toy o asay el almong katam berungi meng ndia ka sebedel asay nglamo sebedel merit marti eltia mbay kada bay di mat tertil wasay temla dakaw taswir e wasay mempo do mo lengi mang tiay gid domes elang karadal declaration ya kuk nexel belu yang kuk monia ay gid ndi result try gang wasay kado mes tertil ngo oti sel commitment tertil wasay gal issue serious ya atra blue they look up to them wasay ya ngosukumam leigang adirek el toy and kimo spe a leadership kamiu direct como plays a complementary role in mortial national government, Michael state government. Sige kita kumda siyang kotel important, el knura al sala igay del, tiagi dem daringi ra angarar eli lo banggel ay gen la momre kan lakmargi. Makmal di matter sim. Saya kita makmal di kora di observation nga e comment na kalgel sige dem daringi dia. Kamu lihat kami terka jagel. Dia ngakamal happy udale robora idung masay. Finally after 2,000 years or 3,000 years of history ra klobak belau so lang maara point atora amrigileng watershed moment in our life katam adang click masay me the subok tel system rigid lelara ada ngara adak masay is our plan culture becoming a detriment tel culture rigid na umbrid rigid adang olda rigid see that a question makmasun swan say bringil olda rigid enamo girel mo ornya luuk al sel emoria rules and regulation ingya malamol matyagit angaria blue namornya rules and regulations ara gidre siung artileng dia kasebedel dingara feeling mahar tama atora mrigele ngirmang spurt of the moment dia kasebel why say makmal happy I'm so happy yakam ading ora mal ready receiver tigar rubak thank you very much sembo tentatively June 13 tentatively kabong irma dia nga mal lungil tukoy ang mal email igel tukoy mal lutra ang ko na kamal din ng revision ba siya ang bago ba din laki ko sa to imo ko sila ka kan ko sa republic ng line sa begal was extend most of my years in Lunasera way betul marubakar oror ba tiar gul belal girela way gagit to amlesi siugar magdari la sel makro tutelela mo umesa igel ngara ma dru ulian ubakra wa el albu dias bedo sen malngod sa almer agra doisra 1898 almer siapa 1914 malmer ara bigera 1945
mal ga rosa blamang mal kire mo ok especially arupa ke efectivo se nguk ngarai gel ngara ligal ru le tial so kablementam lang mai om rural mar pulis mo mengkar mo lega tial so kablementam lang mai namo dia ngara le pa mo ngara lumgir mo mesegi gitu ka asmisi esel example ko mesegi mo rupa ka blue english sera lia magna carta 1500 ser boten mo ya king mar queen polo ngelo se apelua o me atablu o rur tingelo ya kase kyo ma tax e ka mama ko tinga kya so lo mama ai ke me me te ku korur te ke ku tol kirai seguida relak men muter al sin sen la otro la relak blue o lat in los el change ndiko do mes se ku para politics ti se lo vol tigal ku milil en direct mal sel bol autorita al mes ti sel por birra English ra londo tagabita mga rabita marol diura prime minister sa kabula kam kan iyo ko sendia gukmom south ngi hindi mo kita now sige system hindi ko pal mo kadung arlak kato ko radio pati karuru dito to la udas guk imrat ko sa gleb real no mesaigal sa magara el angel ba do mesaigal gide relite gide guk to ko na tebelar gide si mega kamente bra do lenga bil to amilo to ra English pagil agar belawa agira del balak club ra English idire club sa history atra France atra France dimna al falora at atra English tanmo do orang wa Antoinette ma King Louis the 14th el me meluka iklir tulla bagi yutin ngakan marmora Paris ma akmor segi del basio lulu aktrir atra ngi engal tour agent akmor se teg del basio erul telal ada di miltuga iklir leng adra France amlok armete le adra France amlok magek mo se dia kalsa emil standard traditional system ma kings and queen agine di mother rogui a English ak mo se dia medel Asia magna karta bol blokatakla a kisiera kings and queens mar adra olbi mar adra blue lon senkyo aku ngot adru elir begin adra belawa ko mesen dia kal gedel for adra France medel for adra English edru la babel mongil med preserve la gastu bergil yang maluila ngam ne direk lur nartial lor goni ya kapes aku ngas hindi imol to asoy sibuse di mo kabul leng aru bukul ngarar tesel bolda ke to huit si aku to klol government ngarar ya gambes amle witness tire eli di teru tira modo tira ko di ore le ulgo mo require majority rule de amol to si dingani egel wablu mo buko tangani atru il kabli ringi agi de signing each one of us are represented engani aro lergi na temel mga do ma temel de kalong do magri ko shell compare ngi rangar olbi ra lulang majority rule batamal laro kul al tu sel buk tangarti albita may gat tablo il government do tirak lagi note speaker ma hitial government tergi ta ko regal mo klog gido mli delegado kara up temel ke ngi ido ismar isbawangil ma isya di kalamat jadi lalu dua yang wadu layan ni mar, it's been there. Dia kata lamat. Makumba so tiang ako na wake up call mo na kliba lawan. Siya ako di kami tanakal giril siya. Yang age ingin naman ka Uma Jackson aswakal mo ra. Patugok mertial governmental dikit nga. Le governmental dikit alta mertial government ratial. Mal disconnected mera other way. Number one, last do akpasi. Government om tergid negotiate ra kampak tegil mamligil. Ya kung das yung men mutulan dia katargid mo dangla di tailor sel kampak. Ya obra alingra kongres mamligil mangara ito ay sabla alorul giler. Kerdir ke trust territory government mindset. Titingal siya di side mergid. Era om tergid mas so disconnected hindi kal bader was kita important. Ako raman mo nga kata tigil ilo taklang nga gilid kaya subject. Man mo tigil adro ter nga kaldi ngari obo ko sel dong hey pamlugak to. Sel pimolak chuba daw. Siya na mo kara adito dra government be. Siya taraf mal gumdas yung gilid del mol all taw despe del gilid. Number 2 abelaw rogi raw lebi in half. Imlo maral omlidi maadadu gira nuclear free public. Dimla katal bod lakal da agrira nuclear.
Hindi na ako rin portion argumento lo asal suma. Abrigel at hindi mo manggargit. Ikito mo kung estir mo togspe adong ustir, hindi kal kanfor malu bildinay wasi kang area nuclear as. Kalau ice, Malu ko to at. Tukuk tin mo ka uspe rin bila din mo kumbiyak doge. Yang lo mereka Sunday. Ya presidenta om tergit rogo il di dia haklaw ng other belaw. Matara na Australian maudial na nuclear. Kita may intention rin kita kasi more nuclear free no na rogo. Pacific space. Ako may setit man disconnected and mera adra ko om das rasi. Ay kaklo ni oli di mluge be area gidi mo ay sirkuiro. Ong idea makakuk ngari nga connection na kamati MC ra adra news. Man adra news okay ra obis ra government lo asi. Ngara mo bon ya special director ar police. India ka spada la adra news. Esel lulang mo makita mo ko kita kasi kita mal digya ta umbra. Ano mo adra medigen memory diri. Sel colonialism brain ergi dindir ka argi. Dir ko spell wa siya. Adra medigen am lom sa ndir kita ko spell ar medigen. Abdu lo ru tra. Le o muti al tol dilu bereli. Rul msa director adra medigen lo ru trin dia ko sa magara ko ru tertia. Dia ka omongol mo lang mes mangara sila brain. Dili fan la lagen pa. Siya swadat mo niya kumdas wen. Abelam la aguru Hal kamu ay sanra di lubre. Engkau gini biasa mereka dengan polis mlo klo tokora government tunam dan officer government mat terni. Ya obara dia kor terni jaksal metang lihat engkau di waya Dias. Ka veteran army. Engkau di wan Norbert. Engkau di gok ngari ora chin. Asum ko man lo sigira mereka so di mak wachin mo mereka polis ko ngal sumo. So el adi Valentil engkau. Di sel skip pergi der rogo mo melara. Adra nga bardan may polis kita tumi. Mal di mo tigil adra belaw sir bunda subay. Al sumar namo diak sabi den digit el kor gringi abluat. Kada mamlara adra mo del blul me. Ya bunda sur kita we a failure society when it comes to that policing area. So akal ngwa kapin termit terul girel. Bunda setiat dia tinggal belaw ro. Kita kasi tinggal am deswe. Dia kamal so akal halik umur senga kita alam dengan lo sesuatu mu orang elol meraka la memol me india bola kumita kerja mu hatro sel lemel te del mom de to boy ahuai una blu mat ko government balemel te roto bata do swed ngara utmela la argi sel article 4 fundamental rights ayel utmela alam te itial constitution bela malngaira o tium erul basen para adra belau kau mengang adra tol adar wa muklungeda irurut el oldu rengira constitution el mora compact el tilmal la kingar git abtor gida militat angariya ateru presidente gida amlat mar ada tede tol adar bela amlat el girel tiagid el kla roser il maldas oldu tiagid el wasemo girel el digid el meredra belwa nagamal mlama akla moramdala UN ina moramdala US Congress oldu bertian imla umar sarar Hawaii umar sarar oro luldu betial hol la constitution betial lo hacemos nuclear free blue belau le que miles saigel dilu brasiabal mar ada masyar mar ada Tahiti raigel meltemal atra gal dokungas mgdir lil papal sindial mera beluat mgdir li manem ring sadra li aw temilalla imle gotel gem pura blulat ilmno all wasay kam oldu atqora abud el dia gimne kan kit klal metel ngudem lo brala isedra blulat nigel utmela klat raul das klat el derseb edel kuktir elang de begi sa president tergid el dia lo sub tergid dia ngaul de swed em gis mo mutgol was ngol du ra Australia el ol sis baikal dungas ra adia ringi mam digel minglis oldu ringi el mamara al sed del Pacific agum das se ya serious el toy el president agil mo al itu akbalul gitu sih dia kalau kita temeri kita ngari alam melted ilmu mendengar atau orang government atau luat yang ngari alam melted top dah sulit ini dia kalau melted la presiden tergid mangi di mereka belau el tom beliau utamela la ngara constitution tergid berarti lil mola dia sebel atau orang Amerika bukan blue centration
mal imura to koin mal bader nga kasak akron sisig the news mga kama personally mo mesring maluak mo marcha mo obisring ile igel to koil dia trigagisang maul mong mal mo kita mo sel gumes ti alto ora kampat ya president ma minister of finance happen to legal tero amru ngil dia lo aisig al dia dia clock clear abdidir dia clock clear rogui el trigger rogul ar belam laungra al dura ko tulu ul merel agra ay kan mergolo gimra o aisar ada blu man mertil wase ngat momrur ni tial to kampak tamal kita nguring ngil ngak tirega namlu sebab adam diger elal sils atau ngora sam diger masli lo kerti o sa kamu aisar mam me om langu madre tiang pul mongrang metiagi del togora togora klsol tigid mo mredra bulis aman kita nguring il toy den dirga kaldu bulu bara sera bodo to gurit selmen nam godera dilu por sa tama dalam digel tingil titrab ele ul adam me mgadre dergid lemlo mraul digra luat dikadam lar engil au ul mo do tuapa gid kadamlo kadingilu wa klisi edra rul dar terragal nguar ngapar il mut el mere memredra luat maltang adal gel gamda dem kusu ayud maga indi kita meredra luat ela dia agundas gidil adra belau el ngua klisi ba omredra belau el ngun mesti atang odal belu amai te suel mobau dia kas edel gongertia ngaka dia kangei lo se ngua belele ul adal me el me mengargi el me meredra polisi kado mesam digel elalsis bekelsis lo mquadra adam digel ngarada ma salam digel ego me omrelo sa adam digel belu adam بدون ما مريض رجيد أتوار بوليس forget it man ده قصة بالويسي مال إمارات توي لقيل الجمرة رجيل الكلانgar رناق أقبل ذي ترجيل جيل تيا بس هذا بيلا مريض بالواد لتيا بالواد دور ذي تراي ران مي مال لما التيا أو أدوليسي dia قصة الجوجل واسيت نما بقولي سو ده راك itu موا بللو أدم أدم رجيل مريض رجيل Kabong ilya. Ya, maka Nelantaras Lila Moses le Boslar Caracua, Tony Leon Guerrero, le presidente de Banco Qua. Engage Tony Leon Guerrero about el Suar. About Admal Adra Moses. Sertal Gisang, Mase, how's my friend Moses? He's busy and he's doing his thing. Mase, tell him to keep fighting for indigenous rights. Tell him to fight for sovereignty. Mase, on dia, okay, whether I tell him or not, engage al stop, lang saya. That's his mission in life. Prakto akmal garubagal ng taraman de fire tele independence ki. Ako to sa tora nuclear boga ma kumete ba. Sa international arena. There's always action and reaction. Adi accordingly as kumaga support Australia mo nga submarine team. Eko malomes another 2-3 years ako ka asina ako remula nuclear submarine team e otura Pacific. But Pacific, and next thing you know, amo bila submarine din nuclear. Battleground. Oo. Mga ka, kumranga kitile arms race. If I had my position of say, Australia, don't start another arms race. We don't deserve it, and we don't want to be part of it. Moluta al submarine, and really a Pacific, mal neutral, agagay the deadly weapons. Say that to me. Yeah, tial sel torang kalbes el director of police. That's when there's a bigger reason than the still conventional wisdom no balam skill was at higher other amount belum and dia ka connection ni mera dia ka family ni dia ka salid meng dia ka will compromise tiger baby awal daw lurar police ngara dia la ku messer sel mo yourself press release of the president ngara Facebook yar baby rar say adra Miguel tigal ko security specialist sold out the uniform sel gisa sel wai sel hotel gel merap tulu ka say tilga ngaram tatlo tial swearing in ceremony ngara why were they invited in the first place el mertial ese leng ngal adal ngilul mertial drual angarnya experience ni cyber security global ngarang kila ay gay kita ko security issues makwa say
kita other belau kelel sal mal ngariak glow lul arabal albangal rengi ya kabel men telakal blat sodil merki mablabol ngung kay kita other brigel ngani kal expertise rengi mal provide say kita advice mal other leadership kita ngaramil gol and so kung say kita I think ang kirela the public has the right to know alwa say tial threat ngarangileng why would tiragay gitu security specialist amlat tial lo mga dole lang kan nakamdang liseral wal mereka problem pera ikera aloy tingilo bla bla pulis in the public event that mereka swearing in maigang but this is so unusual ito ngulmo mundi president ra senate mas speaker ra house mas chiefs ra bureau of public safety tiragay gitu la makora morra ngulo asi ako ra makita optics ako ra makita wes anong kal atra ngabar del metia long eta orang ira buat itu asi ketemu oger waigel concern ra ora itu mamangir mang lo asi engkang ngaram atra ngabar den digiar ngal kita atra belaul mutu ay kalurior al ube ngarngia there's a bigger reason why ngarngia klow lulara abal kita atra putih rabo to kali temilarang kalme take it ya akti Blokor mo maral wasitial administration ng tangaran sila ungil. Dewera lang nga office mirar belaw lo maklat kerkid wasikidi akot. Kotara other bela. That's exactly what they say. Siya slogan ertil wasya kotar other bela. Bela question na kasi. Kotokoton mo musyo, kotokoton mangarangalan. Ali, hindi ka tiyang al sukumang kemudian. Hindi ang mga toko Amerikan kasi mas mga rin ko ba kalubos. Yung lang mo require to to American man madera pulis ni kasi mo ba to swim bar. Number 1, napalika na ka umbran mo. Desil dilu para baila la Eli. Just the other side of the coin. Kada makara udili bela mo tarmule kadang mese ka gulle makara. Day after, yung ko krulia imol was listen. Lagi mo ngtitiya American may malar ko milang mela di kapsan ngilot na silimot sa side. Eden Jerosen de Borsel Ludas Lolgonia Cabes. Like remember al modo Southern jury. Akma remember al Ludas kasi bonia jury bela. Buldo kami ati ka ngay kami kama. Kita de kidro maral. Kita self take responsibility. In responsibility. Hindi akal ang bayan adra Amerikana kung maral kasi lele ulan tigla ako tayong magdo ong eru mora. A justice system. Sige na kung may sining sual mo so isip bela. Baktik mulway se emede la tela mo ngit bak mas kumya si rule bo mong sabihin nga yung subject sa bami mo tat singi ibom tats Ili kung temer kung sa angirmang Ni akmo di momlisi ngile mal bader ngakali at sugum na mga wa kaurong de bulis ngariya wa hasim ne bulis ngariya awan orbert ne bedan bulis mo alo isura ela ngaringi ela alsil ngariya kamse ngaringi akurti selot mereka soldado tokol arma apa tokol molmutra dias namra mereka arma marbuli sebuah kebela ngaringi aku tunggu tril ngarak kuam ten ngaringi la terun teder tim lama obra 20 years ngaringi mongol gela chief justice oh ngaringi buli sengar hawal kutung tri rak personally ngaringi ngara el kutung tri tapi bila belum beri suku mesodro sih ngaringi apa to sih kerti bak question nga kawasi kiden kal president surang luip seringiam dan mega sel decision ngan ga lo moral wa sera da bela ngari spel pulis tial buktil kia ngan lo mega agona ko dilur ida ko lo sen tadi ka spel mo e mo lo to sakrim ga ibin bengin more fire di ngari ya to la das ako sengara pal digara adam kal ngan ga lo moral ki kirel president ka ngo kara kirel tia dia ka spel campaign o sa ko tara da bela ya problem ringi mawakalen tama tetap belum dikit tetap belum awal ngari suspicious gitu bos dia terkal apa yang umrah dan digel itu kalau umrah dikit mal tar sut toy sesuai dengan mura saya kalau buat itu kalau oleh mak multi namun dia kasih mititil wa sih gitu umrah dan That's such a nice tip. Tama ya tira kaldi tiso kaldi mo telmo bring up pertagi tale sem lagi lah kararo akmal amat tergi lah terjadi dalam marure lah gitial takut sengarnya kalau orang ngarar sama ngayaw nanti kami lah ngaringi oh
dice akmal di wase ay gat toba ay gidral ugera cloud kerti play martine ay akong basang le placed properly ay gel rightfully placed ay gel criticism gidal mortia rubak and it should continue to do but ti ay gidia the first kora tangible result tra ay gidal dengli other belau el quiere la clova tir aquí del la omega cada la omega es effort tir so let's hope and continue en el start el merit mar del que el ves el curior el plan el clear bugul belau maru bugul gato ya como sulang uriura kora menciona kay gidil tokoira nuclear makampak ma blabulis di sa kalau ay siya nga sila loko deriki hindi ka agad sila nga tayo ulit ila sila gumet sila nga kunin sila do ambul wa siya yoel memit paklabo madra bola yak matikel lemla mo diak interested ra kabel ako neta diak interest ra diak interest ri hindi ka baden me o ay sila nga bela wasi what's going on sel de bona to sports yang gabel on bring it up siya direk ko tul dia leader after sila lo do kla team berti ada Taiwan me tul do no karar deal kita na mo dia the important part of the administration ay gal mal mo close to gilo ko mo smell giren till snap of their finger and change ra system be misel 100% nga kal yak bro ko mala der belaw ati nga kam mo kasi at click sal too much kita kare bla bol ati del other bela en so other spera ad no dire siya di last statement ra ko mal misulang siya huk na raw si sakre lang maka gi merenga sulio huk mo si tunin o lang itra at mal nganya kami tetirak all stress niya nganya kami tire Jackson na dire mal dilulwase iti ay kita de meni keduk muy gel soa de ka mura para anybody mereka sulio mo si tunin mereka sulio tegir terurubak mereka sulio la gambes saya sakle mega masih lupa